and I'm from Karavi. And Mirchi FM, it's hot. Mirchi FM, it's hot. Nisambulu binaka. Sa kwengo na Vakaleleka ni noanda itutu kwena mbungi ndindai. Na matambosi ni Fijian Competition and Consumer Commission sa katiba na tumbuni sa ni bondo limbasi na bitu na sende kana bunilawaya na FCCC o Joel Abraham ni utine kena baganti kebi na bagatutu kautataki ni songo limbasi na nondo bonua kina kena bagadur na bital no raramba kirna leuni bonua sa baganti tikikina na tumbungo tukuna Abraham ni adabo ngai bitu na sende ni yalala rawani to suidake kina ni bondo mai beira na be kambani basi kani ndone tikira bimbi yana ngauna ni kiana talebile su na isau ni bondo limbasi waya na isau ni bengravi siana labor costs sana tor bugitiko ni isau ni bondo bo ene katini ni February beira nangase ene kabani me ena ngai tubukina na isau ni bondo beira nangoni buli ena kana be tubitiko na mate na coronavirus ena bunga na be mate ni tulilebu wa bimbi China ni nonda mate ni tu esa te buta na taka ni kana andrabi na tango makini nonda bonua mai na mate ungo ina nonda sa mai lenga tini ka bitu na lino bonua mai China sibetal ni limanan rau esa to birati ko na mate sa bandi ta mai na political division director ke China kina nonda bonua Jia Bing Li ni ratango makibinati ko na tini ka tol na nonda ngone era politiko na sana o Wuhan na bonua ka te bubito mai kina na mate ungo ia sa mai bagarita ka tiko na buni bola tunde ena beka ni bonua tani ena nonda bonua yo geskaran nina baka ukota ke sona lawa ni dur bonua menda na tango makikina esa ni dua bata na matambosi di Insurance Council of Fiji ena buguni bisa wetu bakata kitiko mena toruba ke na Insurance Act me baka ni raw ni bolenga na matambosi ni insua ena nonda bonua rato bagarita na nonda to kunru na matambosi ni insua ena komite ni palimenti na matagendi indai membaleta na kenan dike vitalitiko na Insurance Act 1998 katorbatiko ng banki na Reserve Bank tuko na Sun Insurance Managing Director inia nayanga ni nabagalanga sar bagalebu na didi ni matambose ke baka na torbaki na visa ongo abang dita to mandar ko pa na nimbange na Reserve Bank nanti ke ni matambose ke na kya na patro kitaki na lawa baka rota ki ongo kinangito bimbi bagalebu kina nonta matatimilo abitu na nonta to baka raw ningito ene mateningito baka tombu kina timini ena buku ni sotsota ni Hamilton Sevens tukuna ndoni buku tabulidi Gareth Beiba ni napakataw ng gitongo na sota katarana nonta matatimi ieto manitunga na ngonongo napakabaraw kan ng gito tiko na nonta matatimi ene matay ng gito bukatombu kay na timi ni Samoa ni bo etini karona miniti mendo na kaloka na singelebu ni bagaraw yonggo na sotsota ni Hamilton Sevens eraw niyo na saraba na FBC TV kay na FBC Sports. May dabay kiri na Vakaleleka ni noon tukutuku na kaya na ikuri eron na siya manastiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM. Ni pagkating binaka. Hi, I'm Rachel. And I'm Shavi. We love listening to Mirchi FM in Lambasa. Mirchi FM, it's hot.